Attention TV so bibia akwa ba ede ebaso abusia me ne wadi hia na onim se asofo nkomo na yebedia na kire se de ekoso sorry mu ene nsema epiepie wo sorry mu any social media issues, social media trends, politics and also responsibilities of the celebrities and your famous stars ya oba Ghana and amene mabedwa for and mabedwa ni ebehwe nkomo nanso ene ye de ko asofodie mu kakra ye bisa ye ho se ye ba asofodie mu a enye ma miensa ben anase responsibilities three major responsibilities are govern a pastor fi se ne kam yakoye se ye de ni kra ko kire mu e wo heaven akwantuo ani woda no ene evangelist amapata all but no so evangelist nanso ene oprichi ewa so we demo ebo deliverance ema prophetic words intebusian for and I share the three major responsibilities of a pastor then me pastor Paul afola and I didn't share ewa ha me no ebetwetwe nkomo ye bepie mu ewa so we den your friend Governs Pastorial Ministry D4 Eric Akwesi entry ana edano eho ana me pastor Paul afo I didn't share me no ebetwe wa me ka yourself when bapti bra me no ka say enam kwan so konsa we mu akoya ayede e de ama woni biaja nkama browa ene ewusia ba ene so de ente wodi koma condemn prison for owo Ghana memo ahanu musei na me ka o say number ene 0548302985 freno na bibia wo no one ne ehwe koma yenko ye ne pastor Paul afo enkotwetwe enko papa ma wakwa ba ya na mami nje se bia ayebo o radiadom bibia ayebo ene ye bisase what are the three major responsibility of a pastor? The kind of metia ashafo ande ami adom o hweye ya mi shira na won so onwuma pa o ye metia me oba ho fenso me do fo hana baby o bia ya mi on shira no ba o bisa no ye adwuma abasa sofo eye ade serious o sineni so wo so ye Anna. Yeah, like due to say we can responsibility nyoma ben ba ko ne yame asem. Okay. Wo che asem no wo ba hwe se asem na wo de manipa no nsesa bi abana abrabom ba ko se wo de asem ne be manipa wo de asem ne manipa na wo ba hwe se asem na oje no nsesa ba na sense samai number 2 ye na si ye ni su se heaven ya kasafa nti me particular no ye hwe se heaven ablabo no heaven su no ibetumi adenedi oh yankopon no fi to bi sama na adwenkyere no mba ho e de se sofo e ka nyame asem na nipa na ode asem ne ma no wo ba hwe se o ya asam no on se bible se yen ye asam no ne yefo me yen ye etiefo ati nti wo di asam ne manipa no o so wo hwe se nipa no o ya asam no ne yefo ana ye tie ne yaye Pentecost for chienchie bi ase ya me adwuma na hwe na wo di akọ but me so me ka bi se ya me adwuma na hwe na ye ama won so na yi adwuma ne yebetum ahwe but ye what you say nti wo hye nyame asem no ma akra no wo hwie a wo di wani bedi wo achi sedia wo behwe won ma heaven nti na ye kasafa ho bible say ogwanhweni ni nwan nti wo a wo ye ogwanhweni no wo na wo ye sofo no na wo hwe nwan no so nti tambia no ba prepare se aduane a wo de ba ma ho no wo ba hwe se ngwan no obedi ne ngwan no so odidi no o se wo hwe wa brabo se wo ngwan di aduane a wo de ma ho a in fact wa brabo yes wa brabo ekoso ati asi nti no wo hwe se asam no wo ba ka cha wo na wo wie ye ho adwuma se wo ba fa asam na wa fa na wa kai ho se bia bi wo ho nti a ye ka asam na tete won ne ye de ho akọ
Okay. Yefa say ni the evangelism part and be fat to ho e ma Ghana for obaye no so evangelist say no no kasa e wa story as ye share the five folds of ministry anka evangelist the on tia sorry and I'm a boy. Yeah. But say no or tia sorry or ye prophetic ministration or deliverance. What did it say so for go Ghana me ho say o minimum responsibilities. Bebre ayela and they true. And say no call some ne say mean to me out say adomino ya me mo obi adomino 5 no ya me de ni na ache obi a odi che obi obi o mo nya ba ko obi nya bien obi nya 3 what you say but baby a wodo ko fire no and say ejuma no say uye na uye ni ye ya number 1 erade to me or the adom ni bi count what you